Sai de hoka tulewa ki wako i ano puake le fatonga ai goe nau lave ani he konga uraki ki he alfabeti ta fitu ai au ku tahanima tahau ai goe consonanite con sona nite pea ni mai koe wawele consonants vowels le fatong fabalang te o mai le wai kinaua ke fawaki e ko ngai fo ilea e ka pau koe wawele te wa e i yo u piau a e i yo u a e i yo u Osko ia bau ai o mai le consonanite ke fawaki ai e go kamata pe a e te two vowels pa fica tolu ko fa a e fa ha consonanite taha i e asi e consonanite ngo wala a e fa ha i ka la ma na pa wai ta fuile da ko nga ai no fa da ya e na mo chi a e fa ha i ka la ma na nga o ko ba wele ia o pa sa ta u pa vale wa pa vale wa sai na nga lo ke tu he e tau fa wa a e i o ne ha golwa gi he e fa le wa he fa fe fi fo fu ha he hi ho hu ka ke ki ko ku la le li lo lu okay ma me mi mo mu na ne ni no nu nga nge ni ngo ngu pa pe pi po pu sa se si so su ta te di do tu va ve vi vo vu te ke sio mai ke tau ki tei poro no asiko ni ya bango ke sai ku me ngawe very soon de ya me ke fa ko sai ko te bile ko ni ko ya fa wa ke le fa tonga mama ni fuli pe o ai be ko fa fe fi fo fu ma me mi mu na ni no nu ka ke ki ko ku sa se si do la li lo lu ma me mi mu na ni ngo nga ni yo pa be mi bo sa se si do ka de do tu va be mi bo vu ka pa le de fa fe le ko fa le mahaki to mai e fa e mai le mi fi mi la le li lo lu le ma me mi mo mu ku mi ai ma
pare maha haue mama ha he ki ma uka to me ka ba de ya fu ya fa ngasa de te lava ke puaki ka ba upe ko la a ka ba de to be se si ko la a oku ulo kono ko kula wen be ko la a oku ulo oke iwe oku ulo ko la a oku ulo ko mandu fu ko tau to ko telefoni mobile ba mo Facebook ka i mahu inga ia fu doi be o ma hino ia inga as long as the message pass on ko ai ni ke mahino ko ele ai pega ai ko la a ai dun ke u ai ke be ke mai fu a ia ko ki ai o ai ihe pa de be ko la a o kulo Badi fa ulo go fa ulo halai ko la a la vele ke po aki ko la a ulo ka helao pe polisi le atonga ko dai go we fo ma fa pau define agent o toa ye be la vele be ko la a ulo so we have to omit this ke to ore wa ia ka o mai le wa ai behele ba koi la a pano famo fa paulio bi fa wa oku ulo tasiti sai fa ngale abi maman ka ba go matengata ko do be ma go tohi ma te ma mi fe ha we mi he ata ngangi ngongu ko fe me go ya ko mi pe ngalo ngangi mate nga ta ko le go ta ai go ta mo a e ma u ya ta mo a ma u ngani ka ba go ya go len kuchi ko ya big fan out tonga gonna from 1 from 2 from 3 from 4 from 5 I think English tonga language is compulsory in those levels so ki to koni beia ki tau alu he loto angi tau sura do he mea maali tangu i transitive pi me ngai mea go le tonga ka ba go modogo i muri a ko i big sa ko for pick up you know ka ba de ya go language e wa ki holeka on ma o fa balangi bia mo e fa tonga it is built up in here or his brain to be a smart guy iniongo go bego muna guy ka go ni algo ge yako tene ilo fika mo ha that's it e do kokoto